Da li ste primetili da odjednom u posljednje vreme svi žele nekako istu stvar? Žele istu destinaciju za letovanje, iste patike, istu odeću ili jednostavno isti tip karijere. Filozof René Girard je primetio nešto jako interesantno u ljudskoj prirodi i nešto što je prilično teško da prihvatimo i priznamo sebi. Vi ne želite to što želite zbog toga kako ste vi sami. Vi želite tu stvar jer ljudi kojima želite da budete slični već imaju tu određenu stvar. On je ovo nazvao mimetička želja. Većina nas misli da su naše želje autentične, ali René Girard tvrdi da mi funkcionišemo po određenoj skripti koju je neko drugi napravio i postavio nama. Danas ćemo istražiti tu skriptu, razbiti je na činioce i vidjeti zašto deluje da se svi takmičimo u određenoj igri u kojoj niko ne pobeđuje. Mi smo skloni da razmišljamo o želji kao o nekoj pravoj liniji. Odnosno, tu smo mi i tu je želja i naša jedna linija koja povezuje ta dva činioca. Ali Girard zapravo kaže da je to trougao. Odnosno da između želje i nas postoji još jedan činilac, a taj neki činilac je određeni posrednik ili model. Taj model nas uči šta da želimo. Hajde da uzmemo za primjer Old Money stil koji je postao jako popularan na Instagramu i na ostalim društvenim mrežama. Odnosno, stalno viđamo lepe obučene mlade ljude, odnosno mlade devojke i mlade muškarce koji su na nekom recimo Como jezeru ili u nekoj prelepoj vili. Nose lanene košulje, neke lepe marame, lepo se oblače, lepe cipele, lepe pantalone. Vidimo da oni uživaju u nekom luksuzu i da se predstavljaju kao neka viša klasa. Dakle, mi sami po sebi ne želimo da naš stil oblačenja bude baš taj old money, već mi želimo to što oni imaju, a to je mogućnost da u nekom momentu budemo na jezeru Como, na nekoj jahti ili na nekom brodiću ili da sedimo u nekoj luksuznoj vili gde svira violina, klasična muzika i pijemo vino koje je verovatno i starije od nas. Dakle, mi ne želimo tu odeću, već želimo stil koji ti ljudi imaju i određene unutrašnje kvalitete koje propisujemo tim ljudima, kao što su statusni simbol, viša klasa ili sigurnost koja izaziva stil života koji oni imaju. To što kopiramo ljude nije ništa novo. Ljudi su kopirali jedni drugi od pamtiveka, samo što je to bilo na nekom mnogo manjem nivou. Kopirali smo nekog iz svog naselja ili iz svog grada i obično to nije bio preveliki broj ljudi. Danas mi imamo jedno veliko globalno selo gdje imamo preko 5 milijardi ljudi gdje algoritam odabere najbolje iz svih sfera i predstavi nam kao ultimativne pobednike i kao neko ko pobeđuje u životu koji bismo mi verovatno želeli da živimo. Girard ove modele po kojima mi želimo da kreiramo naše želje i naš život deli na neke dve vrste. Jedna vrsta su spoljašnji posrednici. To su posrednici ili modeli kao što je Novak Đoković, Michael Jordan ili neko ko nije direktno u kontaktu sa nama i sa kojim ne možemo da se u tom momentu direktno upoređujemo, ali možemo da se ugledamo na njega i divimo se tim ljudima. Druga vrsta su unutrašnji posrednici ili unutrašnji modeli i to su obično ljudi koji su vrlo bliski nama. Da li to bio naš komšija, kolega, prijatelj, saradnik, brat ili neko iz naše uže okoline. I mi ove ljude ili ove modele direktno gledamo kao konkurenciju za određeni broj resursa koji je na raspolaganju u tom momentu. Tu su još neki novi primjeri koje možemo da uzmemo u obzir, a to je recimo LinkedIn, gdje mi vidimo nekog našeg druga iz osnovne, srednje škole ili sa fakulteta, kako je postao senior na svom poslu koji i mi radimo, ali još uvijek nismo došli do toga da postanemo seniori i nama deluje kao da on pobeđuje, da je on ispred nas i da mi treba da modelujemo neke stvari koje on radi da bismo zapravo bili tu gdje on jeste. Drugi primjer koji bih dao, a to su balkanske svadbe. Obično mladi parovi prave slične svadbe i evo morate da priznate da na koliko god svadba da ste bili, retko koja je bila drugačija. A to je zato što oni žele svadbu nekog tamo prijatelja na čijoj svadbi su se jako dobro proveli i gde su gosti rekli da su bili oduševljeni muzikom, atmosferom. Sve je manje unikatnih stvari na svadbama i kreiraju se određeni šabloni koji se stalno ponavljaju. Međutim, ovo digitalno
selo, odnosno mogućnost da se upoređujemo sa svima, može da ima posljedice po naše mentalno zdravlje, jer sada vidimo tamo neke daleke ljude koji su mnogo uspešniji, mnogo brže dolaze do određenih stvari i mnogo bolje predstavljaju sliku o svetu i o mogućnostima koje su trenutno nama nedodirljive, što stvara jako veliki pritisak u nama i želju da uradimo nešto što možda inicijalno nismo ni želeli. Sada, kada razumeš ovu mimetičku teoriju, pomisliš, aha, dobro, pošto ovo znam, ja ću da radim sve drugačije. Biću kontra onome što vidim na Instagramu ili kontra onome što svi ciljaju. Ali Girard pozorava da je to zapravo zamka. Uzmemo za primjer digitalni detoks. Ti time što obrišeš društvene mreže, isključiš telefon, ne javljaš se nikome, prodaš sve što imaš, odeš u Indiju, postaneš budista, postaneš monah, misliš da si uradio nešto što će te odvojiti od ostalih i da taj model koji svi imaju neće se ticati tebe i neće uticati na tebe. Ali to znači da je tvoja želja zapravo isto definisana uticajem drugih. Odnosno u ovom smislu ti svoju želju i odluku kreiraš na osnovu kontraargumenata od onoga što drugi rade. Na taj način ti dalje tražiš validaciju, iako misliš da radiš kontra od svih i navodno odbacuješ to što oni rade. Rješenje za to je takozvana vertikalna transcendencija. Kako onda pobeći od ovog takozvanog problema? Ne može se pobeći od ovog problema jer smo mi društvena bića i tehnologija i vreme je tako da stalno vidimo određene stvari kojim se možda svide zbog nekog drugog ili nečeg drugog. Girard savjetuje da se mi jednostavno takmičimo po horizontalnom smislu sa drugima, već da se takmičimo po nekom vertikalnom smislu, odnosno da ne gledamo čoveka po njegovom statusu i onome što nosi, već da pratimo određene vrednosti. Ako je tvoja ultimativna vrednost ljubav ili istina, sve što budeš radio u životu, radi na osnovu toga. Da li proizilazi iz ljubavi, da li radiš istinite stvari i da li poštuješ ove vrednosti koje si sebi zadao. Odnosno, da li to donosi više ljubavi u tvoj život, da li će ovo učiniti nekog ljubomornim ili da li će ovo da proizvede određenu ružnu stvar ako ja ne govorim istinu. Druga stvar je to da umjesto da juriš određeni status, ti juri određenu veštinu. I ukoliko nešto radiš, recimo slikaš, programiraš ili šta god da radiš u životu, radi to upravo zato što tebe ispunjava i zato što kroz taj napredak napreduješ i ti duhovno i svakako bivaš srećniji na osnovu toga što si uradio za sebe ili za druge ukoliko su to tvoje vrednosti. Tako da tvoje zadovoljstvo dolazi iz tog samog procesa, a ne iz upoređivanja sa drugim. To je vertikalni uspon i vertikalno upoređivanje. Za kraj, evo neka dva alata koje možete koristiti da bi popravili svoje viđenje sveta i možda izbjegli koliko god je to moguće ovu mimetičku želju. Prva stvar je teorija pustog ostrva. Ukoliko biste bili na pustom ostrvu, da li biste kupili taj automobil, da li biste kupili taj sat, da li biste jurili tu karijeru? Ukoliko je odgovor ne, znači da zapravo vi to ne želite, nego samo želite da kopirate nekog drugog ko to već nešto ima. Šta biste radili sa svojim životom da sutra umru svi ljudi čije vam je mišljenje bitno? Postavite to pitanje, probajte da date odgovor i vidjet ćete šta zapravo želite da radite stvarno u životu. Drugi alat i možda jak alat koji koriste stoici je memento mori princip, odnosno da se setimo da smo svi smrtni i da ćemo jednog dana svi da umremo i da nestanemo sa ovog sveta i da ništa neće više biti bitno jer će kroz 2 generacije, 3 da nas svi zaborave i da zaborave ono što smo mi radili ili ono što smo stremili da uradimo u životu. Ovo je jako dobar alat da se setimo da smo tu, da smo na ovom svetu jako kratko i da treba da ga iskoristimo najbolje za nas same. Nemojte da provedete narednih 40 godina jureći verziju sebe koju vam je usadio neko koga čak i ne poznajete. Vaš život treba da bude vaš dizajn, a ne nečija skripta. Koje su vaše mimetičke želje? Pišite u komentaru. Hvala što ste ostali do kraja videa. Koliko vam se ovo svidjelo, podelite sa nekim kome bi bilo interesantno, a mi se vidimo u nekom narednom videu. Ćao!